Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ni ka. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tawo. Kay ang mga Hudiyo gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo kun dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kun dili pa nila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat ug gituman, ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga, ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imo mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Hesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo, mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. Ug midugang si Hesus pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios, ug mao hinoy inyong gituman ang pagtulun-an nga iya sa tawo. Ug miingon pagyud si Hesus, maantigo gayud kamo nga musalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulun-an. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan o ginahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan o ginahan, kinahanglan patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga iya untang ikatabang sa iyang amahan o ginahan, apan moingon siya, kurban kini, nga sa ato pa, iyak kini sa Dios. Dili na kinahanglan nga siya mutabang pa sa iyang amahan o ginahan. Niining paagiha, wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulun-an nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini nga inyong gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Hari Solomon sa unang pagbasa naghisgot nga dili gyud takos ang Ginoo mopuyo sa templo nga iyang gibuhat bisan tuod og maotoy labing nindot nga templo. Kining atong simbahan og ikumparar sa templong gitukod ni Solomon, mura ra nig sagbot bati kini tan-awon. Kadto kagilak-gilak sa mga bulawan, 40 pag yung dakoa. Ang grabe gid ba? Pila to katuig lang himo ato, dugay kang himo tungod sa kanindot. Pero niingon gyud si Solomon kay tungod kay nakadawat man siya wisdom, nakasabot siya nga ang Ginoo murag imposible nga mopuyo og lugar nga hinimo sa tao. Kay gani ang langit nga hinimo gitos Ginoo dili pa man gani igo nga kanabang maka papuyo sa Ginoo. Dako ra gyud kaayo ang Ginoo ikumparar sa langit ug sa yuta. Unsa nakaha kun anhi sa tinukod lang sa tao. Murag ambisyoso ra kaayo ta.
motong mapaubsanon kay si Solomon nga mihangyo, pero Ginoo bisag ingon ani ni ibaw man kung gamhanan ka, bantay kining maong templo. Unya ang mga tao unta nga mutan-aw dinhi, muampo nganha nimo pinaagi aning maong lugar, imo untang paminawon og imo sang bendisyonan. Ug mao ni ang atong gisunod nga mapaubsanon tang muhangyo sa Ginoo, dili ta magpaka-arogante. Kana bang murag mo diktar tas Ginoo nya kung di pa gyud ihatag magmahay-mahay pang dayon pag-ingon nga sam ning Ginoo ay di man ta paminawon ana. Unsa man ka Lord wa ka kakita sa akong kahimtang ana. Di ba naman wa mo anang batasana? Sige kag simba nya imong bana nangabit di ay. Nya ampo kag maayo nga di na gid unta siya mobalik siyang kabit napun-an ni hinog ikaduha. Unsa may isultis Ginoo? Sige kag simba, palit pa kag slot, hug pa ka dinis kolekta dagko kayo. Nya pag board exam nimo, hagbong dayon. Orang imong anak baka ni board exam, hagbong dayon. 40 pa gid niyang tuon. Unsa may atong isulti? Yaw-yaw ka. Mahay. Pari, sige baligyag slot, way ni palit. Yaw-yaw. Mahay. Wa tay angay oy. Dili gid ta angayan. Muna ningon man diri pagsulti sa atong kuan kaning atong tubag sa Salmo. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo gamhanang Dios. Higugmaon ra gid nato ang iyang puloy-anan. Di ta muundang kay na may uban yun, di na kong simba eh. Wa may epek. Wa man ay Ginoo, may pag sunod taring way Ginoo ni asinso pa. Sige simba, way nahimo eh. Ana, biyaan na nimo. Higugmaa lang gina ang puloy-anan sa Ginoo. Nya sa atong ikaduhang sa atong ebanghelyo, si Kristo doon na siya buot ipatinaw unsaon nga mapaubsanon ta atubangan sa Ginoo samtang muanha tas templo. Kinsa man ang taong mapaubsanon? Kinsa man na siya? Para ni Kristo ang tao nga dili tigpakaaron ingnon. Dili ba tigpakaaron ingnon? Ang taong pagarbuhon tigpakaaron ingnon na ang taong mapaubsanon muangkon ginas tinuod, musaksi ginas kamatuoran. Melingi ana imong tupad. Ina matinud-anon ka. Ina. Mura ba nay sagad nako dayong example kanang imong buhok tinuod na. Kanang imong kilay tinuod na. Kanang imong naong tinuod pa na o nagpakaron ingno na lang ka. Ana ba? Kay daghan na to tigpakaron ingnon. Na ay dalaga, murag minyo, siging patukhang sa uyab o sa kabit. Na asay minyo, murasag ulitaw, siging panguyab. Di ba? Di gyud matinud-anon ba? Na ipare, murag ulitaw, patsoy-choy, ngadto dayon. Nguyab dayon, tambutang pagdagkong alahas ngani ani, murag drug lord ang naw. Nya pare di ay. Ano bang di ta magpakaron ingnon nga kuan nasa mga tiguwang patina-tinas buhok aron batan og naong nya tiguwang og linaptan ana ay ayaw pagpakaron ingnon. Ano bang tinud-anon ta ba? Nya kinsa may matinud-anon be para ni Kristo kanang maminaw og magtuman sa sugo sa Ginoo kay matud pang Kristo kabutig pakaron ingnon mo. Sige mog simba, pero ang sugo nga inyong gituman, ang sugo sa tao, dili ang sugo sa Ginoo. Sugo des Ginoo, magpalaygit ka. Sugo des Ginoo nga mangiskis, mong kilay. Sugo des Ginoo nga mangural ka. Sugo des Ginoo nga maningil ka ng utang. Sugo des Ginoo nga ikihan animong imong silingan nga ning lapas sa imong agianan. Ha? Sugo nas Ginoo? Mao na.
Ingko di sa oy, unfair sana. Kinsa lagi gasugo nimo? Sige, unfair. Kinsa may imong gibasihan nga unfair? Para maguna pa beauty, Father. O sige, pa beauty. Kinsa may imong gibasihan nga pa beauty na, nga beautiful ka ana. Di ba? Doon na bayay ikaduhang klasis templo nga gihisgutan ang atong Biblia nga gisulti ni Kristo, gisulti ni mga apostoles. Wa ni gisulting Solomon. Kaya pa man siya katugkad ani. Pero pag abot ng Kristo, si Kristo na mo inisulti ani. Kinsa may tinuod nga templos Ginoo nga adto siya gyud mo puyo. Ang atong lawas. Ang atong lawas templo sa Ginoo. Si Solomon miangkon bisag nindot kay ning templuha nga akong gibuhat. Sige kog ampo ug unsay akong ipamutang dinhi pero di pagid ni angayan. Basin baya kita gasige tag panindot sa atong lawas pero ang Ginoo di ay nagsigig ingon bati ang imong templo. Giluod ko sa imong templo. Nganuman kay ang atong kasing-kasing masinupakon. Hinomdom mo sa templo katong gahapon, di ba diin man gibutang ang Ginoo katubang arkas kasabutan. Wa man siya gibutang bisan diin lang sa templo. Dunay butanganan didto sa labing balaang lugar diin ang kirubin nagpandong sa iyang kamot. Sama aning ato ba, di ba na diha ang tabernacle ni adinhi ang altar. Kamo naara mo diha. So kanimo ilabing balaan nga lugar kay anhi ko dinhi ang Ginoo mahimong buhi. Kining gabi sa patyonon man pero ang Ginoo dinhi mabuhi. Anya, labing balaan ni. Sa ato sang lawas, isip templos Ginoo, dili pwede ang Ginoo ibutang lang nimo sa imong dapit, sa imong tiil, sa imong lubot, sa tungtong nimo o ang Ginoo ni pili og labing balaang lugar sa atong kinabuhi o sa atong lawas. Unsa man? Ang kasing-kasing. Gusto siya ang heart maoy limpyo. Sige kag serve diri simbahan, nya gakusmod imong naong. Unsa man na? Kumusta man imong kasing-kasing? Nindot? Sige kag simba dinhi. Unya, sige lang sa kaditong pangasaba, yaw-yaw sa imong mga anak, mamalikas pa. Kumusta man imong kasing-kasing? Muna imong dadod dinhi. Muna imong papuyas Ginoo. Ana, sige kog lupa-lupa diri. Nya, sige sa dekong kasuko sa Kristan. Ingon sa mga sakristan, kana, muna'y tarunga diha, muna'y tarunga. Kana ba, check up po na to. Nakauyon bang Ginoo sa atong templo? Sama usab nining ato din hindi pangbuhat, doon natay mga rules, liturgical rules. Unsay bayong ibutang sa simbahan. Dili ni basta-basta nga mamutang lang ta dinhi tungod kay gusto ta, tungod kay mauna ni ang ato rong trend. Mangonsulta ta, maunang mangutana kita sa atong mga liturgist, mangutana ta sa atong worship o sa atong in charge, Father Brian Brigoli, sila Father Glenn Guanson, sila Father Mar Balili, mo man yung mga authority sa atong kaning liturgical nga mga symbols and places. Mangutana kita, di lang basta-basta mamutang ta diha. Kay unsa ra man sa ni akong abilidad, wa man ni ayo. Karon gitudloan ta mo ni ron natay stained glass diha, napay mga stained glass diri, porting stained glass. May gani wa ni mabungkag sa kuan. Pag-adto nako sa Lourdes kagahapon, nagmisa ko didto. Ang ilang dako kay dihang katong symbol bitad sa atubangan, ana nga pahak-pahak oy, gipang tipak-tipak ni Odit. Pero nanoy nabilin dako-dako nga porsyon pero gipangkuan gyud, gipangkuhaan ba. Maying ato agyud makuha hapit lang langkata diha pero nakaamgo tingitos Odit isa oy, Sacrament of Holy Orders man diay ni. Maikog kong father, nibalhin dito sa Odit. Dirim tato sa gisigig hapak, nibalhin dito. Nya kadto na sa gaburot-burot ang si San Vicente Ferrer. Nya kaamgo tingito siya nga San Vicente Ferrer gaana siya. Odit, ngadto. Wag ta. Gaana man kamot ni San Vicente. Gaana man. Odit, dito ka. Dito dayon siya spikas. Ngadto sa bahay sa kapitan. Sa dito ka. Ngadto po dong tudlo. Pag abot dito, di man malangkat, ligon man. Yung mas Odit, lisod sa niya, kapitan ko ni God. Di ni mo da.
Dili tayo joke-joke lang ako. Pero ang Ginoo magbantay man na siya sa iyang templo. Labi na yung gipahaom nato ngadto kaniya. Matud pang Solomon, bantay kini adlaw o gabi. Kung bantayan sa Ginoo ang lugar nga simbahanan, labaw na gyud ang tinuod nga simbahan nga mao ang katawhan. Bantayan tas Ginoo. Sagdilag na sakitan ka karon, sagdilag naghila ka karon, padayog sunod sa sugo sa Ginoo. Ayaw usab-usaba. Sama aning giingon ni Kristo, giingnan mo tahura ang inyong papa ug mama. Tahura sila. Nya kamo dayon mo giingon. Labi na gyud masuko kasi imong ginikanan, bakay nam sa mga ginikanan mga buangon gud. Naay. Ilingian na imong tupad be. Ingna unsa man kabuutan ka nga ginikanan? Naa ba? Nya kung dalaga ganin sa kumusta imong ginikanan, buutan? Ingon ginam sus. Di palang ginikanan kami abihaan ay naanay mga yun anak nya naay mga anak na constable na sila muingon sila ako ni nya bisag nagkalisod ang ilang ginikanan di sila mutabang nya ila ding himo-himuan kuno og kaning rason ako ning ihalad sa Ginoo katungan nga kurban ila na didtong kuan ila nang kanang kunuhay sad kultura ba ihalad ko ni sa Ginoo wa na ko'y kwarta para itabang sa kong ginikanan kay kining akong kwarta halad ni sa Ginoo ang Ginoo na tag-iya ani porting lagutan Kristo ingon na siya kinsa may gasugo ninyo ana nga tungod lang ang imong ginikanan wa na kaganahi di ka motabang nila rule gid na why kondisyon anak tahura ang imong mamag papa nya kung kinsa tong dili motahod patyon tanawan ng anak nga di mo tahod sa ginikanan tungod lang kay naglagot siya tanawa patay yung kinabuhi anang tawhana wa nay kalipay wa nay kalinaw gubot sad ng iyang pamilya kanang mga anak nga di mo tahod og ginikanan nga buangon sa gayo kay natakdan sa kinaiyas ginikanan nga wa say tahod sa iyang ginikanan magtakod-takod man na oy, bisan pag mamadre na, bisan pag mapari na, mga buangon gyapon na sila. Muna'y maghatag og kagubot dito sa monasteryo. Kanang pari nga way tahod siyang ginikanan, di sa nakamaong mutahod sa Ginoo. O niya, 40 anak kabati og batasan. Nga, tanaw-tanawan ning misa. Sige, hada ba niglato sa ginikanan? Lagot biya sa nisma magpapa. O tanawa karon. Di ba magkurog-kurog ang lektor? Magkurog-kurog ang sakristan. Ngano man, ni amang tatak sa akong kalagot sa akong mamas una, wa na ni nako tuyo kultura na ni, amura bag nature na ba, struggle na ni nako. Pero sige kog bawi, di lagi love your mother. Sigihan kag lato sana, hapit mo abot na po katuig, piti-piti lang kas lato sa kaning sangas bayabas, ana. Wa ginay pagmahal nimo ang ako bang kana nature mo na inisog para di nakalatuson amo na ini kasipyat bisag kamalag period suko dayon ana bisag bagting lang suko dayon ta perfectionist kayo kay siging hapak sinang ana na liso day pero ako gining bawion nga bati gining batasana na mangayo lang sa kong pasaylo ngayon naging na okay ra pa diroy ay sunod na sang adlaw tuan na sad ngayo na sag sore okay lagi pa di sunod adlaw tuan na sad anay sa unsaw ni pari ay man mo man yung Paris Priest kilo lang na yan dali na kani mawagtang bitaw magpasaylo ay ta kinsa bagod natoy way bati kinsa bagod natoy way mga gitawag og brokenness na ay tanan oy. Pero dili na siya imposible nga ato na siyang ma-overcome tungod kay naaman ang Ginoo pasudla lang siya bisag sakit tumana lang kana bitang mga sakristan dinhi o kana mga server nga murag yung naglagot nako kana bang mapikhan nako ba kusmod man gid sila naong magtan-aw nako ana bang uga ba nya magtan-aw bitaw ko nila nga kanang wa sila kabantay ba nya magtan-aw kung adtos lain hamag-hamag sila didto hamag-hamag ana nya enjoy kay sila inigabot nako mo ana rin mana ba sakit ba ya sakit oy inigsaylo ko nako magtagoy-tagoy ra ko nako mao na ni epekto sa imong ka-istrikto ana
Nako, sakit ba ya, Lord? Pero ako lang ning bawion. Ako lang ingnon sa kong kasing-kasing. Bisag inyo kong isnab, it cannot change my love for you. Ana, dahin ko. Di man sa kumuhilak. May mag-uyab ta mo. Di man, uyab pa to. Hilak ta ko. Anao na lang. O mo, to'y akong pamawi. Yan yung mga lektor nga makita dyan ko nga maningot ba? Maningot, inigabot dito, kanang ako'y naa, ali ragod, kantaha ragod. Unsa man pa dir. Naku, lalo, no? Uglain ganing pare, relax kay sila, enjoy kayo. Sakit ba ya? Pero, sao man yun? Mao man gini. Atong dawaton. Di ba? Mao sa ni akong pamaagi sa pagbag-o sa akong panaad aron di ko ma-discourage kay kung magsigi kong compare na ma-discourage ko muundang na noon ko no mo sa na kamo na say panahon kamo mga asawa magmahay mo sa inyong bana kay mas tiksan patong iyang kabit kay kanimo ana ina lang sakit ba ya Lord pero hangtod sa kamatayon higugmaon kuning panuway dako ana panuway man na gisuway ka ba ana, higugmaan. Kamo sang mga bana, inyong asawa, siging yaw-yaw, mura na lamog anak, mura na lamog dili bana. Ay, na lang sakit ba ya, Lord? Nya ngadtos iyang silingan, ngadtos uban, nice kay siyang tinagdan, ngadtos ari sa simbahan, tagdon ginyang pari og maayo. Ayuhon yung tagad nya ang rinako, singhagan lang ko. Sa maning asawaha, pero sagdi lang, Lord. Ako ganing higugmaon, may tagmauna ni kamatay nako. Haron mailisan ko niglain katilaw sa taog mga gentle ba. Sipiat mangita ni, muram nigyawa ang baba ni pero ako ganing higugmaon hangtod sa kamatayon. Akan na mo'y makapabag-o na to, lipay kay Ginoo ana. Natay struggle ba. No? Og mo nay makapanindot sa atong templo nga ang mga anghel moingon dayon in relation to us. Sa to hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo gamhanang Dios. O nindot kayo